Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA kanongpo constituency uba Meralbons ula pentep bagandon gajialang ngolem na syai kasngi kakhat sautrik nailur hakapor khandai beji minstam hakmat umat dur u Dr. Didi Lapang bala penyeng hapalau Kariboy College nongpo uba Meralbon ula kerpat dia barok banwan na syai kasngi namar barok akipat ba akibayit bathon kimla banwan syashilong namar kibahayeng kin pendap hasilong Hagani ka por idon hang ni po pe insa ne ju mahe doktor di lapang banwan ban saulem ya kan ni khlat ke jungi hang ni don lang na kaliang junga ya mili jo manong po constituency ba Charles Maranga bi ya mili na po mo hati constituency ba Kermen Yuria bi ni alumni po idon kan Riboy College ka college ke bai mahe ila sek na du musna ni don ban semua yang kita peran fungsional di BI, apa macam berikut, berkunjung rupiah kita nom fungsional jomkan nompo konstitusi. Nila yo ka jimpen semua nak kita tukan ni dari orang bah kilom kami kisamlaru, HKBD bad kene ke bentah, kejimpen semua kejumki, yang kejimpen semua lem kejumki, kalau kejim kelat no, kejum imahnya Dr. Didi Lapang menyentuh kadon ru gejin persang ban sungo na kaliang jongki nong song snong akaba ki kwa ban ya don pentalang na ka benta ban ya snolem ban i markmat ya ga met ke jong mahe de gidon sibun ki nong song snong di jongi ki ban ki snong je kam pendong ki ba kam jengai kalentia ki bala sitom ki ban kin poi ha shlong de namar kata alor kaneka benta ngadon gijin pendek pat kayin kasem ke jong imahe lembat kini kirang ba naga benta bangin tulong ya ka condolence prayer meeting apo Riboy College la sai men step por khandai biji step ha ka tu bijaka ka baladon pa mot tur jong i mahe Dr. Didi Lapang kebetulan ko ka kampus dan compound jong ka Riboy College bat ni kerpa ya ki peran fungsional di bat ni pan ma bro ba kum kaying kesem mo kala tha ini ba imla ban wanra ya ka net ki jong mahe sha no po di go bun ki wa ki ni yo ban pe khadu i hang thi di bomla wan hang ni dan de naga daw jong ka jing bomla kya juru ka jing la nang no kata nyaro ya ban perhat in ha ban ni lang busuk padahal juga korba yang kemet ke pasar di mehe mentep ang ni selong apa lu mentep trong kelang senjia jadi tak ada iso ban pan ma ya ki peran sungsunong khamtam ki bagi ki bathon ki burong ni mehe na temri boy ro boy na ki la ro kunju akaba ini kerban ada lat ya for banyadon bentalang assignment step di kecekak ni long Riboy College atau por kandai biji dan step kapamut kadi kan sautrik jong ini penai September ada jarak san de kita malam tha lagi yang sem di semua betul semua ini banyak bil ni kerpat ru ya ki nong song ki bala ban ya poilang ha kan ni prayer condolence meeting Riboy College kandai step banyak pelajar por kan nang san wan syai